kurungi nukwe twija tutyo na program y'ebyamagara kandi we bari wagumaho aha TV West kurugo mukasheshe mpaka na hati kandi program yitwaza mu y'ebyamagara omwabazi yogu tuza kuganira aha kibaru kweta constipation ningashi okugumerwa omukushohoza omuhereza bomwabazi yogu ndicho butunje Charity kandi twatayisa Dr. Dickson ni wasasira okurugaha Doctors Case omururu konjiri yagaruka okutuganira hanshongeji tubara nko bushonga konka wine issues nyingi obushanga obundi za kwata hamagara gate chango mwenu anyusiye nkumanyise ngo abakazire health products babara kutusiyaho program eji ebyo kunywa byabo binjo mbekorise bareke kwa tuserefishe mugambire batahi banywe cyumugoberemu nabo babikorese kandi wari kubikoresa yongera kubikoresa abukambisha meza amagara gate bishango maduka gono mwihanga eritari ya Uganda nangwa nubo wakuza hero no bishangayo bwenu katuzo wa Dr. Dickson ayongere kutoyanjura nabwanyuma turebe constipation ubwanda nuburimo kushoza nitwe turi mu kushoza but we wako na wasere za Tom tinkura yabwenti na direta hankenshonga katshoborera bwenji twakwakira cyate babare munonga na nabakutureba ko kuhagamba nibayita Dr. Dickson ni wasasira nkabutosha okuruga Doctors Case Medicals rukunjiri mwe bale mirimo mwe bari kweza abantu niwe bari kutereza buzima yes so eje twagamba constipation mwe Charity ebinde bikuteganza abantu ebintu byinshi konkari hebintu ebikureta abantu mu irwaru ukebuza bwacha tacherindira muka yes because constipation ninge cy'abantu bakweto kugumirwa okuza kwejuna ukashanga wajuna ebigumire munonga ukashanga ino rutaro no kushohoza yego konkito mbasha kuntije kandi twara hareve ndijo tujamuna no muntu utakuzo mu toilet at least mirundi 3 mu week nabona ine constipation ibiro bitaronde bisiya Dr. kandi kumaturi y'abahuri utagire mu toilet so ateje ni constipation really kandi umushanga nangwa ngukwa kuzayo tibigumire munonga konka yatwara so long yatora ubwire bwinji kuzo mu toilet itora tujeta constipation at least mirundi 3 musande ninga nubo kwanoza mirundi minji konka buri kuzayo ugumirwe munonga nabwo ndije tujeta constipation ahabo jangu nyondi general doctor ni ndeba abarwire binji constipation etokareba abantu 10 utayikize mu banani nga batano barwire bine constipation yes okushanga umuntu atakushoza shanga nisho bwenje bacamara bwire bukwingana cyo Dr. ngunje kwika kwije ubwirwaro umuntu narwanira mu kabyange okay yes naba abirwaniso muka byange constipation tujye twashanga ngo niyo uburwiro kucakureta okushasha umuntu akutashoborukire abamaja ngo narisazi ati nyonka rwara arisazi ati nzozo kutuma ndashoza kumbe ukutashoza niko kumushasha umuntu arisazi tazine umushanga umuntu nashasha umugongo ushanga nayijurenda buri kanya okay ushanga no itoshashama esheshema okay buri kanya inenke esheshema to kumana nabwaje kumbe eba constipation so kwenda kujishoboroshirwa ko kubanoza omu toilet emirundi ri hansi yeshato musande nubo kwanoshoze bitagumire nziyeta constipation kandi nubo kwanoza emirundi minji omu toilet konka buri kuzayo okubanza wasindika munonga okushoze bigumire munonga nayo ntujeta constipation neteganza ati abantu banahari 10 ombanta bakuje mu irwaro atwagambe cyo twena almost yes yes so niyejo constipation okay hatishi nimba ndire ki ninga nimba ntwire miturire ki eyo kuza kuhendera nahendera ndongere okugumira ubwoko so constipation actually wakiretaje umanta binji constipation yajira hamirire konka twine category ndijo eyo kushanga ngo nobuyo kuryaje akariye byasheme kwa narya ebiku preventing constipation nabwo gumizamu agira constipation hatogwe tugira ngo mbena hatogwe n'abantu abakwabine conditions ningo burwire umagara obukutuma amaraga aba manafu ahabo kuba
amara gastrointestinal system netanjiro mu kanwa ezo mu kishansha zo mu mara make zo mu mara mahango. Okay, so okurwo mu kanwa okwika kishansha ijo ni system yo kuhenda hende byo kurya bicwanyaguza bikongera kuba bice. Yes, okuruga omukishansha okuzo mu mara amace ijo ni system eyo kamure kiyame kirisa ekakitwara omagara enyuka. Yes, then omumara mahango nimwe amizi gakurugira mati amizi water. Yes. Hamwe na no kusindika kushohora. Hariya twakamura aturiyo ntijejena. So system eje yitukurebeje erime bicweka bishate cyo kubanza kuruga muno kacishansha ijo neyo kuhenda henda kuruga cansha kuzaha mara mahango kuruga mara mahango then ijo neyo kukamura kuyamekirisa then amara mahango nago kuyama mizi na no kusindika kugira bata kwihaho west. So wabo ino burwire omagara gawe ningori yahambazi ogukubasa kutuma amaraga ugaba manafu then tumayisa ngo nogira constipation nubwo kurya anything else. Yes, so whereas omirire mibi abantu abinjine barya batateka tekire ntugira ngo waza kuryo be conscious obona orya ki ahabwaci abantu amwe tukiteka teka hejo norya ki ahabwaci you eating this why abantu bakuteka teka we natome cyatomera girata ashi turyo mwigesha nubwe bicori byezere hati ntingu ryecora bo byagucezere bamara ya karote ya kahunga na restapoli no bushera butire uze kubyama tukabura constipation kwenyine. So emere eitu kubantu turya eine emize emwe nemwe emere emwe netwarubwire bwinji kutambura okuruga omumarana no kushohora ejo netubona slow transit food nogiriya hato gishozanye mayibiro bishatu bina. Okay, echo kureba nenyama bakajangwe nkoko ni maribiro bitanu mu mubiri. Yes, enyama enyinji nkoko ejo enyama ya red nkeyembuze yende naki rero ko kutameyo kize hataho bawagira utawapakira. So eje nyama neza kuzomunda neshora webiro mushanju itobora mwazi ntwa turya ha pork joint ine road transit. So then tugira emere ekorabo munda very fast nkemboga za green vegetables baby kwabiri bark carrots dodo shwiga cabbage nizo ziri very common ebyo nebinte biri bark so nibikira kutambura speed bishohora na fruits nachi. So hati washanga ngo emirire yawe eri directly aha binte bikutambura kuce ninge bikutambura mpora omu system yawe ji then obwiro bubyamaramu niko birakamuke bikaguma ukashanga byakuritera constipation. Haza cyarite ikikushira kuteganza ngo binde bikutambura kuco munda nibyo bisikusinga yukunura twagamba hanyame yokize inyame tekire akaro ebihimba akahunga chapati ejo no mudate kurugamo tendiye bukomando byitu ebikomando nijuka mazire qualifying as a doctor undo nabanze kushemeza ekikomando kikachi musibirorura. So ejo nemere ekutambura kuce munonga omunda. So ngira ngo eje mere yinagambo kandi yo nyinji niekanyire oshime kwano jwanza muna nebintu ebikutambura speed omunda. Okay, omunda haramo fruits kandi nabwe not every fruits tikugira ngo nebuli bijuma byona kureka amani tuje tugateka ha byo kuryanga eminece tujya tugateka ha emiyembe amapapari fene ebyo mente bikuterera mbweno koko birya notekwa kushohoza abantu abinji nakujya ati ndire mbogo yanyirukanisa. Yes, omwe koko kujya na byinji bikwirukanisa. So ejo mix niye kucira kuyamba abantu. So amani wagateka hari biri ebinte biguma munonga then no hendera ugizire constipation. Ndugira ha byo kurya nyina munza ha burwire ubutwagamba bwo kushanga ngo ni butuma maragaba manafu. So ubonorya na fruits no zirya no rya mapapari gawe no rya fene no rya minece konga ugumizamo girota ugira constipation chama sangwa amagara gawe gashimikwa mu burwire ubukutuma amaraga gaba manafu gatanyukaje. Yes, gatanyukaje. Number 1 eri common munonga ni pregnancy.
Ai ngaba kamba. Kaho. abacara bingi nibacakugira constipation babininda Ego bambe. abo kugira ngo haro hormone ninga entambuza amagara entegeka amagara ekurwa mu cyanyuma iba kweta progesterone. So progesterone yo buri kimwe cyona ne kislowinga niyo tuma mukazi yagaininga weight niyo kuzimbise bigere abo kuba ne yorobye misi ejishagama tushanga emiste kubasa kutayo no kwihayishagama kandi bigere bizimbire. Niyo ntambuza amagara yemwe ekuje katuma wagira constipation because of emisi y'amagara n'amagara kubyorobire na namaromo ndaniga bagaje gata gorobe gari y'amanafu. So abacara mingi yabatarire kurunji akateka mu agama papari na diet ito agambaho then nabasa kugira constipation. So constipation basa kuleto aboja ngo ino magara progesterone ninga ebo ejo hormone inagamba kube inwe abantu abinenda. Twin hezinde ndwara nka hypothyroidism neje ndwara thyroid yono jumanya omwigo ahabisya buri muntu mushano mukazi twena tugiraga hije nturgunye tweta thyroid gland ne presented kamagara ezikuyamba amagara kutambura niyo kutuma watutuka niyo kutuma waza umutoyi niyo kutuma ebintu byinjo magara. So abantu abakushanga ngo eje enturgunye yo maraka etweta thyroid tekuleta ezo hormones ninga nincheho then no shango go muntu aine constipation ya buri keire ushanga atakuza mu toilet azamuka biro musande ninga kiza kuza yagumirwa munonga. So ushanga ngo bwana bwo n'ubugwiro bwasa kutuma wagira constipation no bukuba no ryaje twineho oburwire obukushanga ngo iwe ngo muntu kazarwa oine abnormality omaragawe hari abantu bakushanga binamara rulingwa rukusinga ganda okusinga munonga ombantu omara agaga kushembayo amara mahango ginagamba agasheme kwani nyunyusa mamizi gakatambuza. So aba bantu abine long colon ninga orura ruhango ntugeta redundant sigmoid ninga redundant colon aze kanyire munongo mbashije neje eteganza munonga bazo myaka 5 nkaga. Yes hati mushanga ngo abuja ngo orura nirulingwa munonga emere ko kuza kutambura kuruga ahiya atanca kwika ahiya ashohorera etwara ubwire bulingwa ubwire buyamara umurura nikwe amaragaraji nyurure mamizi nikwe orasibeyo nikwe ragumezemo ekaguma kutambuza nikwe ragumezemo kugumeka bankibale ukashanga umuntu aine constipation etakukira. So hato shanga mukande ejo nawe tuje twacanga n'inshonga umbanta mu bire constipation zitakukira no muhaburi kimwe cyona na no mubazgo mu igwaro gumuhagirata ari mu kwejuna kumbe ekizibu nece kiri harura oruhango. Now ndi kuhendera ebintu byo bwasa kuleta constipation ikindi kize kureba hari twata ngo hemorrhoids. Hemorrhoids ezo neshundu ezikushanga hit kushohoreza ninga umukibuno kuzikumara zitandika kushasha hati zabane zishasha ruhanga katuhanga ngo aha kushasha hona hashimekwa ni herinda. So obusaso bwani buruga waza kuzo mutoilet tukashasha hati psychologically tukugirana agiye kuzo mutoilet konkana sphincters ninga zire nkufurezi kusiba hakibuno hatoshanga ze kwasiri aboja ngo ne busaso. So hati constipation egireta eyongera constipation of course nebasa no kutandika izo nshundo zitakagirebe niyo yazireta na nabantu abamwe kuturagamba complications ushange yija yashatuka yanagizaho kusindika ajya yatka agirayo obuta hato obuta bumushasha bwabane bukushasha busibira kimwe zire nkufuro ushanga constipation yayongera kimwe. So no basa kutandikana ka constipation kariya ka story guhindera mu irwaro twire kitanda ninga tukushemize atogwa kumeka naho ragyashoboka kare. Yes. Okay. Ezo nizo mwaha causes konka umusigns wangambira mu okushasha umugongo. Yes. Back pain. Yes. Riya rukushohoza na okushasha umugongo. How are they related? So emisiona yona shohoro umugongo ine bicoke byikuzamo. So njo kushanga abantu amabo kuja bakarwara umugongo nahindera sharire n'amaguru. Yes. Yes. Aboja ngo emizi eyemise kuzo maguru yona nerwa nkahe
omugongo Hey. so na no munda ebe byende bine misi yayo eje amashanyarazi nyo kumasting mazemese yeshaga mati ni masa nerves yes so nerves enyinje zikuzo munda ni zine connection na nerves zikurabo mu kifuba na nezikurwa omugongo so nico kushanga omuntu nabasa kurwara arsaza kujya twakanisha shire nyuma y'amabega kandi yarwira arsaza ngo ngashashira ngahe nyuma y'amabega so buri kintu cyone kikuteganisa ebintu byo munda then kiteganisa ahimise kuruga ekuzo munda ejo yes so no shanga umucyana nashasho mundanto aine UTI ashasho mugongo kandi kizibukire ngahe omundanto umucyana ko kuba ine bisha yaza kuza kuzara nyine ndayatanika kwesika funa contractions no shanga yagira naki no mugongo ato mugongo gwashasha abuja ngo emiseri ye kurwo muri nyinenda na nebinde bicweka byo na nehendera umugongo abantu abakugira uburwiro munda ni bahendera barwire umugongo okushasho munda nikushaka kuletwa heaviness ushangorura rwirwe kasasiro nyinje takushohora so ni rulemera ndiyo turi kubicenga turi kubicenga so ni rulemera so shanga umuntu nashashe ndayona abwa constipation ndakirebereho kuryo kigutoka bwego garonda cyo gukora kikakubura yes hati nanyenda kureba kunatunga constipation eji later nejenya affecting achi omagara ganje mbweshi kaninze mironde ebiri omutoilet omu wiki nkara nagumaho ninga nkaba na 5 days ntajire nkagumaho so somehow is it affecting me nyoka nindani nguma ndi okay somehow yeah so abantu abinja bokushanga ngo nazo omutoilet mironde ebiri omusande atakushoza ebigumire abinjiri bacakucehuza bagenda naco waba noshohoza ebigumire then oina katezo ko kuja kutazia umuhando go kushohorezamo hakaza ebironda ninga hakaza yo eshundo ezitweta hemorrhoids atokashanga complication yayongera munonga yes boko nagambira abantu batakuza mu toilet no shanga bine amara nigabagije mu kasasire tashohwire ijo kasasire baza kutumurura rwayezinga katogire obstruction uko nagambira nyumuntu nabanze kushemeza akaba ine obstruction ku rugacu komando na chapati za buri mwazo yes so shanga ngo waje wagira obstruction from constipation kanyine now to make it two more things eche cyo kugira ngo wazo mu umutoilet mirundi ebiri omusande otine shonga naco tikirherese ahabo kuba no shanga ngo ubwiro bwo kumara utashohwize amaraga onegane gaho murastika ijuka kwatanka kadeni ngakaviro kateme bintu kumara ubwiro bwini kareguka kahwamani so buri kumara ubwiro tashohwize amaraga ogeguye kasasiro nyinji tahwire mu gani gahwamani so ijawa mara kushanga wakura hatiya gubaguma umusande kumara zo musandi ibiri uhendera rurora rukahwamani rwa murastika ni rwegura kasasiro yona hatoshanga umwe wahika kugira obstruction na gustiro wakuze so no kureka ngo at least emirundi 3 umusande kunkana bwesha actually umuntu uri health ashime kwa nazo mu toilet twice in a day kasheshana no mwazi konki waraguri gumumanye mu botari health ecamuhero research kijayeruka ngo abantu abakufuna cancer eyo mara n'abantu abakudya ebyo kurya ebitakuraba mu mara speed so ebyo kurya nkenyama icyo kuteka omukanwa kikashobora wese ndibiri ubwiro bwe byo kujya bikumara munda niko bikureta obutwa because buri zoba obukoko buti no munda na acid ni bubane bubikoraho bukubihenda henda bukurelizinga gas jore bende yijire ninge kushohoreza kora hansi hato mu kuhenda hende emere kumare sandibiri nimwe hakurya mu toxins obutwa ubarwo mu jemere ubu toxins zikakwata mara hato kashanga umuntu yagira kansa eyo mara nco baje ngukabanda ko dia roasted red meat bari hakatezo kahango kukugira kansa eyo mara netwara ubwire takabire ko yes atoshanga ya marobwire ne hendo acid ne hendo ubukoko ereto butwa kutaza mara maragarwa muki garwa so in other words okutejo nati kikaba no mo charity no shimukano zo mu toilet aro mwana wanje riyo wagira ngo noza kushanga ine
nkamara maringwa ugakashara mugamba maringwa yes hati agwamaranga basa kuba shortened Yes. ninga bwabo buhangwa no monores umuntu twakuba ari muto azekikire no mu prevention ko kuba ari muto no buri active munonga in other words umuringo gumwe go kwirinda mu constipation no kuba active mu exercise yes ko kuba ari active mu exercise buri magara buri cyo gashobora cyagitambura cyatalireze so ko kuba ari muto no bano ko ari exercise ine mirimo no temba no nyegera no shuma so ece cyo kugira ngo iyo kazarwo ino ruraruringwa nikira kutamanywa ego ntago mara ka constipation kace ukatamba kagenda konka twakwijira amara gukora emirimo mingi yagicendeza ataba active hati nibwo twuca ku discovering ngororura ubwo mutayine redundant sigmoid redundant colon so hati aho mu myaka nkaga either tulinda rwese batushemeza turucendeza ninga abantu abakwebasa afuna elective sajya yahine constipation yo kumuteganza rutakesi biri najo mu rwaro bamuha igitanda tumutebekanisa we open hati yo kushemeza kukaba modern yes then we trim it turushara ruba rugufu hati ruba orukwetagwa baba manyanenga so hatwashitirawe twakwajenga katshwemera kimwe aha treatment abo kwa twareba ngo cyo cabireho umuntu ye byamwogiraho yabwire constipation emeringo imukuragurira mu abantu aba niyiha bwo baruho nyo wari kuba mirundi ebiri tunaza mutoyi konka nazo mutoyi mirundi ebiri mu wiki I'm not that much then you know cha yesibire ukujangururu yaro guyija yajati nyonare mwanare mwatinchiza yina what how do you treat these people okay so number one treatment nemeri child you can't imagine abo kuba kunkusitama nate naganira n'aba bantu munana hari 10 nemirire I know yes so ntugira ngo first go and rehydrate yourself olebeka ngo wanywa amagaraga abagarimo amazing okunywa ni kuyamba constipation kuti kwa kuba amagaraga ugarima mizi minji then ebiwarya orurarwe kurubana rukamura amamizi gwashanga amagaraga ine excess hati ni rugira mizagirware ko mu byo kugira ate yes okay. In other words amagaraga ni balancing amagaraga agari dehydrated kunu oruranira kurura buri twizo turizeta yes so njango ogire rehydration amagaraga ugabegaramo amizi gakumara kwenda ngorura rwaza kurura byo ngubisho magaraga twine yagakumara why am I taking more hatoshanga ico cyayamba munonga so amizi rehydration number 2 food ekurabo munda very fast twajigambaho ebijuma harimo emineke harimo fene harimo imiyembe ebyo nebintu ebikuyamba emere kushoboza omumbogezi kwiragura eziri barke tugamba hashwiga dodo izindi nibazita ebishusha ebijamba abakasese bagiye sombe nakati so ebyo byone bikabiri bulk nibiyamba nibirahuka kurabo munda speed so njangu buri mere waza kurya at least habe hariho icyo cyo kurya eco kwa kuba hataro greens then obo ino muneke kwa kuba hataro muneke maybe ine fruits zirimo emiyembe hate byo nibiyamba kugira ngo emere yawe yagireta yatambara speed umagara so again nyenda kugarishiremo number 1 rehydration make sure ngo wagira ki nicyo tukubagambira ko kwije bwiro bwinshi tuzahamere then cyakisha tuzame bazi tujine nimbasa kwezo bushuma w'urugendo yirukane marero shatu yes okay kubikwanga twareba kandi hati abura ngo embere ziturezo murembo musya no gushanga ngo umuntu yaza kugira ngo arye nkemere yo kumuyamba kwejona yatekamo imitwarina hatobwe no gomhumuje ubujuma bwa 15 cicu ashohoza rero agenda yisotinga bwanyuma so njira ko bahitune mbazi eyikubutuma umuntu yashohoza very fast okay then etariye mbazi exercise and activity okay mweno turukhendere bwene ndabwashomera burkata ekinte cha exercise dina kitakora mpurira uko kure amagaraga kuba gacamukira umuntu yanakora exercise natambura niruka na jogging nakora gym na numunda mbana kuko kubagare bata gari active so ni gabani gashohoza noba no yiyaho laziness ninga obunafu obwo mumara so shanga umuntu nabasa kushohoza je then cha muheru
kutukushanga ine buryo bunagamba okutuma amaraga bareze nga thyroid je inagambaho twagamba kintu cyenda naki hati no kutambira iki kibonye kituma amaraga agaba manafu deno umuntu akagirata akashoboza gambo byamuheru akuba tayimuyo yanjeze abo barecari ezo anashemerwa ngo twagamba ha urwire ubu kubasa kutambirwa muka yes kuchira kutweka home remedies so number 1 constipation wana ngo jerinde obe conscious ninga odye cyo kurya oine reason turebe twagamba ibintu nka eminece za fene emyembe ibintu bikutuma enda yayoroba imboga zikwiragura nyine ngiye chapati yanje nyine reason yo kumugira ngo tinda harike cyamushana so bunagiryo mukasheshe cyamushana ninza kutera hendo mpako mwazyo ejo to reason ni reason konka in the end doza kufuna constipation hato shanga ngo yes watere ndobo wagenda but tomorrow turaze gukora abo kugira ngo oine constipation no kushasha munda so twine kurya balanced diet tudye ebyo kurya ebikutuyamba umukutuhereza nutrients ninga ikiri so magara konka nana ebyo kurya bikutuyamba okushohoza akuronje kuko botatambise constipation obasa kuyayo mu buhuta ataho kushohoreza kandi abakunde bamwe ni machabireho za hemorrhoids zinji bazina yeso gire shundo ningo gire okushatukana no kushasha ninga ushanga umbwire bwawe bwabukuru wagira kansa yo mara habwe shongezo mwebare munonga mwebare kutureba mwebare no kutuhurikiza so ukuhendera kwitunu kwe kurukutyo nabantu cyo butungi charity umuhereza twatwine Dr. Nuwasa Sira Dickson okuruga aha Doctors Case Medicals omuri rukunjiri kandi ambatusiyo program babari abakazire health products ebyo kunywa byabo nyotinchi bigambirira nebyegambirira